Desperado. Napalabas, nalaos ti pungtot ni Andrea gapoy ti agteteksen kwa na anang ibaga nga asawa na ni Warren. Iti may sangal daw, napan ni Warren iti bar a negosyo na, ket naginom aging ga nakaturog daytoy. Di tangay nala ni Josie ti cellphone na, ket inawagan na ni Andrea. Nalaos ti pungtot ni Andrea, isong ay nawagan namat ni Warren. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapauluhan. Desperado! Siyakyag damag, Warren. Anyo na ita, Andrea? Anya ti basol ko. Kamay tulad nakpayan alukon. Andrea, Di ka naglibak, Warren. Panaglawag nga inusar na ti cellphone mo. Kat imbaga na nakaturog kan, sweetheart na. Anya. Kapay anaaramid mo ti kastoy, Warren. Anya ti nagpasulakan ka. Awan ti amok nagkurangak. Wen, amok na ita. Kanuray siya. Awan mo ti amok ang nagbasulak. Nga mapaya kas tamat ng tibagbagam. Anya, kastapay na ang tibak. Awanan kay tibay. Andrea, Damagan ka manan. Asino day G a babae? Babaim ka ni Warren? awan babaik, Andrea. Mawati ka kuma. Awanan kay tibay. Kasta lang ang tibagam kat naglawag na di mawag kayak. Kat timis mo pa'y cellphone mo tinusar na. Andrea, Ito may bagamon tipod no. Tapno amok mater aramidag. Asino tay ayatan? Siya kuwan no day jay a babaim. Sumbat ka! Asino tay ayatan? idipag ti cellphone ko. Ammo ti apo. Awan dakas nga ramit ko. Awan babaik. Ngam asino day jay nga umawawag ka ni Andrea. Amang ibagbaga nga iso ti babaik. Asino? Masapaak nga grubat. Tagdiretso aki ti ayan ni Papa. Damagak no apay an aramid na ti kasjay. Hindi man na naasyan kan ni Mama. Oh, Karen. Nasapa ka matgayam anak kariing iya. Wen Mama, mapanak iti ayan ni Papa. Sige. Parda sa mga rod ti agluto. Tagid dan tamo pa. Ha? Kumuyog kayo kanya, Mama? Juan. Isa darasam ti agluto. Tagkuyog ta. Oray saan kayo na kumuyog, Mama? Saan na bale? Siya kunti makisarita kan ni Papa. Kaya't ko akasarita ni Papa. Ha? Juan, Karen. Nagsakit tinaramid na kanyak idirami. Agasam. Kasarsarita. Damdamagak no asino ti babae na. Inadap na ket din ti cellphone na. Anya? Kat gapo iti kasjeng inaramid na. Talaga amamati akon, Karen. Nga anya? Adda babae ni Papa. Mama. Parbangon gaya man. Bumangon akon. Tagtimpla kiti kape. Tata Melchor. Nakariing kayo matgayaman. Itama mo paya parbangon ngayon may ditoy ni Karen. Tata, da kayo pa'y lakano ti makaamu dito eh. Urayin nyo ni Nana Lydia. Ada ngamin papanan mi kan ni Mama. Anya? Adda pa panan nyo iti kastoy nga oras? Wen tata, angam agawid mo't lang inton malam ni Mama. Sa dino nga minti papanan na? Mapan kami iti ayan ni Papa. Karen! Naibagam ka din ti kunak nga ibagam? Ah,
Owan, mama. Ni, rimorgaya man ni mama, tata. O sige, da kayo pa lang ti makaamo dito'y ha. Asikaswan nyo kumadagiti tao nga umay. Sana parikot na ita. Oray, di bagbaga. Apay, anya pa ilat pagsarsaritaan nyo. Kuha mama. Andrea, sa dinong amin ti papanam. Oray ibagakan ka. Di nakmat lang matulungan. Iso nga asikaswam laangan ki trabaho. Ha? Sa labale, inawaga ko ni Lydia. Umay ka nun dito tapno da kadwam. Agawid ak matladakos. Anya. Ala, intan ka rin. Tapno dita maladaw. Umay kan. Sige, tata. Sige lang. Sa dinong atati papanan ni Andrea. Kan madlaw ngagpupungtod. Itamampay. Masaba ka rin mo rita. Nagdiretso aki jayayan ni Josie. Inakdamagan no sino tinangusari ti cellphone ko. Kat inawagan na ni Andrea. Adda tao. Itaman pa'y abigbigat nga daw may dito ayan ko. Nakitaan. Ha? Adda kayo? Sige, umulig kayo. Nasapa kayo mat ngayon may Andrea? Apay? Di mo amo, noan niya arason. Andrea. Papa, mama. Pangaasiyo tadi kay kumamot agapa. No adda parikot. Pagsaritaan nyo kuma iti nasayaat. Karen anak. Panawan na kami pa dito kini papa. Mama. Apay kita enak iti kasta. Kunak, panawan na kami pa dito kini papam. Mabalin Karen. Sige, mama. Itatapim manaw ni Karen. Kaya't kakasalita, Warren. May papan kadimanan, iti imbagam kanyak idirapi. Kasta ka di. Wan, kasarsarita ka pa ilang. Ngam apay nga inadap mo ti cellphone mo. Talaga nga dapapaim anya, Warren. Nagbidot ka, Andrea. Awan iti panunot ko reta. Apay nga rod nga inadap mo ti cellphone mo. Unay kamutan. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak? Awan aramid ko, amadi. Ammo ti apo reta. Awan ti aramid mo, amadi. Adto'y ti cellphone ko. Basaom dagiti na i-text dita. Kan kitaom ti number ti mawag. Cellphone mo tinausar dita. Saan ka di? Ha? Huwag ngagpaiso. Saan ka makatagari? Gapotapod no ti atap ko. Natiliwan ka matlaang, Warren. Basta di kunak. Awan aramid ko, amadi. Andrea. Mamati kamat kuma. Tapagbalinan nakpay atanga! Andrea. Naganalo sa Warren. Inaramid ko ti amin tapno maparagsak ka lang. Ita, kasta pa'y ti aramidam? Awan pa'y gunggunang nga asawa. Nagsakit matun kahit apa nagsasaom. Masakitan ka. Idinto ta sikat ti adda aramid na. Apay Warren, ay nga tinagkurangakan ka. Ar-aramidak mat ti responsibilidad ko kas may sang asawa. Ngam kasta ti subad mo. Isa pa nga asim. Ibagam no asino day jay ang babae. Agtalag ka kumakanyak, Andrea. Pangasim. Awan babaik. Di mon ipilit. Tanapanak na ka akong nagdababaim. 'Babaim! 'Awan madigaramid ko. 'Awan madigaramid ko. 'Awan aramid ko, amadi. Andrea. 'Awan madigaramid ko. 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 'Awan madigaramid ko.
Iswa di na pagpungtutan. Noon pa nagtalak mo kanyak. Sige, agawid kalangan. Melchor, sa dino tinapananda Andrea? Diyan mo. Ama kong ungot mat ngay may dito itay. Anya? No, dala ko masabali a panggadan. Pumanaw akong ditoy. Pampanunutak lang amin ni Ismael kat. Apay, adamanin saan yung anak kinaawatan? Awan mat ket di. Apay nga ro da makapungpungtut ka. Kasano? Dandamagak lang mat no sa dino ti papananda. Taparbangon pa lang katadadan. Agam kunanak hindi nga awan mat lakano ti maitulong ko. Ha? Kasta ti imbagana? Wan, Lydia. Ne. Apay akas dyan ni Mari Andrea. Apay nga ta. Nagsakit tinaramid mo, Warren. Awan pa'y kong gunam nga asawa. Nagabradak na ko man. Adamat lakan ka dayta. Apay ngamin ang mamati ka adagos iti umawawag kan agtetext kan ka. Tapagbalin na pa'y ata nga. Andrea. Nandik agdanag. Pumanawak mat lang. Kat numaamwak no asino ti babaim. Idarum kayo. Ken agsina tamatan. Anya. Mama! Papa! Gusto ko man! Pangaasiyo! Ipagpagapuyo ko makanyak! Di kay agapa! Pasensya ka, anak. Sana ba? Agawid akmat lang. Bayan na kami, anak. Umaldawan. Umapan ka ni ti klasem. Diyak ko na klase! No di kay matlagkin na awatan! Ala, pumanaw tangarutan. Kat ibagakan kawaran. Manipod ita. Awanan ti panagtalagkoken ka. Umaykan ka rin. Sige, Papa. Kuyugak ni Mama. Agsubli ak tumatlang inton madamdam ha. Uray saanan. Tamapanak matan iti trabahok. Umaykan ka rin. Sige, Papa. Awanen. Napukawan ti panagtalak kanyak ni Andrea. Gapoy ti dayjay nga umawawag kan ko na. Ngamamatiak. Adda tawa kayat namang dadal iti relasyon mi. Addan atap kuno asino. Ngam sa anak pa'y asigurado. Nainbag nga oras mo, nasapa kamat nga imay dito yung bar. Idaman pa'y. Josie, adaman damagad kan ka. Ibagam ko matipod mo. Anya dayta. Adda ka di nakita man ang usar iti cellphone ko idi malam kalman. Idi nakaturog ka. Ha? Jack ibagbaga. Warren? Awan mati nakita ka ng alala iti cellphone mo. Apay. Sigurado ka? Agtalaga kanya, Warren. Isungarod nga imbagakan ka idisakbaya pumanaw ka. Akita ang ti cellphone mo. Tanangag ko. Nga ato ti miss call mo. Dagdani ko na akita tangasong bata nga mabutangak. Ang mga numakabaso lakit iswa binaybayaan ko. Kasta. Apay, anya nga minti barikot mo. Saanan nga iso ti panunutam. Un gayam. Alaman da ito ang numero. Atoy. Kanayo nung may miss call data. Aging gamamuam na sino ta aking numero iti data. Jak namin makontak. Kanayon na naka-off. Tinambar nga sa kusarakan.
no kasta nga agteksak ka ni Andrea. Oh. Apay akasla nakiktot ka, Josie. Ako ha? Awan? O sige, aramid at tibagbagam. Nga maguray ka. Apay akayat mo ang maamuan no asino ti akin number iti daytoy? Gapu tayo suti umawawag ka nagtetext ka ni Andrea. Isuti mga ibagbaga at yakon ay ayatan ni Andrea. Kat iso ka no, tayo ayatan. Anya? Iso pangasim. Tulungan na ko ma, Josie. Mabalin. O sige, awan parikot iti dayta. Ngam adamat maibaga ko rin. Ano na ito? Kasla nga min. Talaga nga awan pa nagtalatkan ka ni Andrea. Anya? Melchor, nagaduti tao. Ang awan ni Andre sa kanila ngay maduti tao. Sana balit at datamat, Lydia. Wen matkit di Kan ada dagiti daddo maakakadwata dito eh. Wan may kadi ala, ito kapay lang, tayo nakpay di groto. Inakita no niya tira aramidan ti tatawi jay. Ang mga ni bagada kedi, adjakar aramidan ti trabaho. Narigatan Lydia. Uy, talaga makasaw pare. Ikaw man itikanan na. Oy! Saan man natilay dito jay ti day taparot? Naglastog ka matangag sasaw. Tagabantay ka lang matito ya. Basta diyo ikan iti kanon na dayta. Tapinakan min ita. Kaya sana basta-basta ti kanon na dayta. Naglastog ka nagsasaw? Ah. Kung namla na sino ka? Awa nang kay ti Pangino. Pinagdano ka eh! Nagalas ka na. Talaga gaya makasta ti kayat mo. Pwes, ipakay ko nga. Melchor! Ading! Di kay kumamot agapa. Sige, pumanaw kan. No di mo kaya taparigatan ka. Agdam tuwas mo! Pumanaw kan. Agin lalastog ka, gwardya! Pumanaw kan! Pangasim ading, pumanaw kan. Oh, Melchor, apay atino to pamday jay. Isutin mo na Kimbabel. Binalis ko lang. Kasanon numamuan ni Andrea tinapasamak. Anya ti ibagata, Melchor. Kasta gayam tinapasama. Well, lawatan na kuma. Si kagtumat ngamin, Melchor. Tinutupampay lang ngamin dayjay. Oh, Andrea, kasto ngamin tinapasamak. Kung kompormi ngamin ti it-itid da iti parot mo. Isuan, nakapungtot ni Melchor. Agyaman na. Tabinantayan niya ti parot ko. Noan niya ti aramidan dagiti tao. Wano customer. Bye-bye ano. Tinapatagkat. Ingkanawayo ti parot ko. Sana bali. Tamani po dita. Ipa-advertise ko ti panakaila ko ti swimming pool. anya. Patuloyin nga ta ni Andrea nga ilakot ti swimming pool da. Gagayem, di uliwan adenggan, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Desperado. Desperado. Napalabas, iti yaawag ni Andrea kani Warren. Sandamanen anag kinawatan. Gapu iti dayta. Nasapa na panda Andrea kan Karen iti ayan ni Warren. Ket dita nga imbaga ni Andrea ti sakit tinakam na ken kuana. Gapu iti bagbaga ti umawawag ken agtitext. Iti sabalya bangir nailawan met anak apa ni Melchor iti maysa customer. Iso ang nagpaspasin siya daytoy ken ni Andrea. Itagagayem denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Desperado.
Agyaman na kiti pa ng bantayo iti parot ko. No dagiti taong, bayan niyo itan. Saan yung ikaskaso ita? Sana ba? Tamanipod ita. Ipa-advertise ko ti pan nakailako ti swimming pool. Anya. Well, isong agpasyudadak manan inton dita. Ta ipa-advertise ko ti pan nakailako ti swimming pool. Apay nga ilakong ti swimming pool yo, Andrea. Nagado ti taong umay dito eh. Huwag nga agpaiso, Andrea. Apay nga ilakong maten. At darason no apay akayat kon nga ilako. Iso akid dahok nga anusan niyo pa'y. Tamanipod ita. Diakon maasikaso. Kapot masansanan ti irurat. Mare, saan nyo kuman nga ilako? Mariligya, awan ti maramidan tayo. Abangan na isumat ti pilin ni Sarwaran. Ala, saanan aday ta ti pagsasaritaan ko. Basta di ko na. Da kayo pa'y laang ti makaamo dito. Gapo ta busy ako. No kasta, saan ka nga rod ang makaawit ita, anak? O sige, si ka nga rod ti makaamo. Bye. Saan gayam ang makaawit ni Karen ita, Mare? Iso ka din ti imbawang, Mare? Juan, Mare Andrea, adaman dumagagkan ka. Kat sapay lako ma, tadi ka agumunggan. anya dayta, Mare. Apay anamarbangon kayo ang nagpasyudad ka ni Karen. Sa di mo tinapanog nyo. Ibagakan katipod naman. At dati saan nga nagtinaawatan kiniwari. Aniya. Wala. Nagapa kami. Iso ang nagsangit ni Karen. Anya gamit ti diyo nagkinaawatan. Nagsakita pa nun. Ngam. Ang nakamutan. Marilisya. At da babae ni Warren. Anya? Dinak man lukwan akas tamare. Saan ang maaramid ni Warren ti kasta? Dahil tati ko nam. Ngam naglawang. Nagado dagiti ebidensya nga da babae na. Anya? Imawag ti babae na kanya. Kat ti cellphone ni Warren kinasat na. Oh, Imbaga ti babae nga isukan no ti ayayatan na. unay matan ni Warren. No talaga ang aramid na ti kasta? Iso nga ikarigatak nga amuan no asino day chay ababat. Idarum ko ida. Mare, Kan sina akto matan ni Warren. anya? Iso ang maawatan nagmat siguro. No matitijar ko no maminsan. Kaputa marirebo ka na. Tsaka mo tiaramid. Naimbag amalon mo, Alvin. Umunag ka, Karen. Agyaman na. May ka. O sige, agtugaw ka pa ilang dita. Agyaman akmanan. Awan ka di pa'y ni Ismael? Awan pa'y Inton madamdama pa'y deji asumangpwet. Di mo ka din text? Kunak no masapa nga agawid ita. Awan klase na itikas to yung oras. Ngam, amangan no, dapay lang ijay library day jay. Sige, urayak laangan. O sige, pangururayan ta. Mangisagana akiti meriendaan ta. O sige, Alvin. Mabiit lang ha. Warren, di ka kumaman nagbarter. Inton kuhan, makaturog ka manin dito bar. Kumusta tinumiro wentet ko kan ka?
Naawagan ka din. Na-text mo. Kwa Warren. Unattended kan out of coverage area. Anya. Mas dawak, Josie. Agpay sumat nagitim pakita kanyak ni Andrea. Aday ta numero tumawawag kan agtetext iti cellphone na. Panagkunak, luklukon na kalaan ni Andrea. Saan mo't siguro, Josie? Anya? Wen. Panagkunak katadalaan kaya't namang dadaan iti pamilya mi. Ngam ti parikot. Patyan beto na dagos ni Andrea. Kuna na pa'y kiting ngawan kanon panagtalak na kanyak. Kasta? Apay nga katawa ka. Ay, talagang awan pa nagtalagkan ka ni Andrea, Warren. Josie. Di na pala napanaglagan. Kastanti bagbaganakan ka. Bay tangarod. Anya ita. Napanagnikamon nga awan gayang panagtalag ni Andrea kan ka. Josie. Ulitok manin nga ibaga. Napilitan lang ang anak asawa kan ka. Kat di nakaay-ayatan ni Andrea, Warren. Ngam di kagdanag. Ada ka mangibat-batik kan ka. Nakasagana ak ngagsakripisyo. Tapno maayatlak. Pangasim, Josie. Saan ko mamanan aday tatibagam? Okay, tapnaawan mo't maibagbagan. Panawan ka pa'y nga ron dito'y, ha? Asikasot, dagiti kasangsang patapos. Mariribo ka na kuna yan. Anya ti aramidak. Ne, ada ka magayam. In-text mo kuma tap na nasapsapak ang nagawid. Pasensya kan, Ismael. Mariribo ka nak namin. Madlaw ko nga ron. Anya ti parikot mo? Maipapan ka da mamakan, Papa. Apay? Gapo iti babae nga awag ka ni Mama. Amang ibagbaga. Nga isukan uti ay ayatan ni Papa. Anya? Wen Ismael. Kat nasakit unay tinakam ni Mama kan ni Papa. Asino na dyan nga umawawag ka ni mamam? Day tangarot ti parikot. Tadi mimot makontak ti number nga agte-text kan ni Mama. Ha? Kat ti pagdanhagak. Talaga ang makapungtot ni Mama. Imbaga na pa'y nga uray agsinadan kan ni Papa. Agalasun sinitirapi. Ngumjaklat ta makaturong. Nadlaw pa yung nagiti katrabahwak tinagbaliwag. Una yan ti kastuyapyag. No apay ngamin nga damang dadadahal iti pamilyak. At tataw. Tuminganan ti rabi. Sino nga taday ta? Papa! Lukatan niyo kumatiri daw. Ni Karen. Saan anagawid di ayan ni Andrea? Inaklukatan tiri daw. Itaman pa ya tuminganan tirabi asimangpet ka. Karen. Sa dino tinapanam? Pasensya kayo lakuman, Papa. Sa dino tinapanam, kunak? Iti Ayanda Ismael. Nagpalabas sa kiti oras iti Ayanda. Kadwami ni Alvin. Sigurado ka? Wen, Papa. Agdalag kayo kumakanya. Kunak no nagawid kay jay ayan ni mamam. Apay nga jay pala tinapanam. Mariribo ka nak ngamin. Gapo iti mapaspasamak kada kayo kan ni Mama ita. Oh, Papa, talaga kadi adiyo amot yung mauawag kan ni Mama. Karen, agtalik ka kumakanyak.
Jak amo no asino dayjay. Kanawan iti panunot ko, tiyag babae. Papa, Iso nga mangan no agawid akin ton bigat. Inakmanan kasarita ni mamam. no kasta. Agkuyog tanto nga rod nga agawid. O sige. Sikati makamo. Ala. Ingkangar maturugan, tatumingan ang terapi. Kata kayo, Papa. Jak makaturog. Mariribo kanak namin, Karen. Nagpasyudan matmanan ni Andrea, Lydia. Wan. Taigidil na. Wano, agsapsapon iti gumatang iti swimming pool da. Ila ko da ka di talaga. Wan siguro. Naitanti kong kuna. Nagparamid na pa ilang hanggang ila ko da matlagayan. Ang panag ko na. Saan pa'y nga mo ni Warren dahi ta plano ni Andrea? Kaya't mo sa wan. Nilang Andrea, yakin plano iti data. Wan. Tapay man. Gapot ta adda dida nagkinaawatan ka ni Warren. Anya. Nasakit nga min tinakam ni Mari Andrea. Gapot ta adda babae ni Warren. Apay nagkatawa ka. Kunahon ka. Dati madi nga raramidan ni Warren. No, apay nga na nagtalagpay lang ni Andrea kan Juan. Madimat ti kasta nga ipagbagam pari Melchor. Imbes at tulungam ida, tapno saan na marakrak ti pamilyada. Kasta pa'y lati ibaga. Maasyan ka kumamot ka ni Karen. Kuamar. Apay, di ka madanagat? Ano mailako da Andrea ti swimming pool da? Amangan, no ikatenda ka matan dito'y nga agtrabaho. Jak mamati iti dayta nga imbaga, Ismael. Awan mat ti amok amadi nga aramid ni tatawarin ah. Uray siya nga rod. Ngam nalawag ka nung dagiti text. Ken, idi imawag ti babae. Ti cellphone ni tatawarin ti inosar na. Anya? No siyak, Ismael. Jak amon no asino ti paborak. Narigat ti agsasaw. Uray siya. Ngam mas dawak. Apay nga takas to'y ti biyag. No agaramid kay tinasayat. Adalat tamat pa kaoblagam. No makaaramid ka mat intimadi. Guraan da ka mat. Apay nga ta, Alvin. Kunakno ko nga gawid ni Papam Karen. Well, ngam imbagak mo muna. Pakayat ko pa yung kasarita ni Mama. Jack namin kayat nga agapadamanan into agawid ni Papa. Sa bagay. Oh, ikagluganan. Tani, map-map nung tilugan. Sige nga Rod Ismael. Oh, di ka man na nagpuyat ha? Di ka talag ka rin. Napanan ni Warren. Napangayam itiayan ni Andrea ita. Gondaway ko na ito'y. Ibagak nga agawid ni Warren. Tamapan na ibaga nga agsinadan. Kita agmanon nga ti aramidan da. Anday ta. Urahig lang nga nasumumbat. Hello? Andrea? Nasayang at timawag. Awanan pa'y. Demonyo ka! Sige. Ibagam amin na kayat mo nga ibaga. Tagawid ita ni Warren. Kat ibaga na kan ka nga agsina kayon. Anya? Sige! Dakon iparit no dahi tati kayat yun. No iso ti pagragsakan nyo. Aramidin nyo ti kay kayat yun. Nasayaat nga rin no kasta. Siyak nga min ti ay ayatan ni Warren. Ayok ka! Asayo ka!
Sana na masapol ama-amuam. Bye. Kita agman, noan niya taramidin da adwa ka ni Warren. Inton sumangpat da ito. Kita aglaan. Inyop ng ti cellphone na. Dagiti awanan bayan! Dagiti Numaamuak na kumano sino na Jay ang babae. Yak bonggang ang pumatay. Mama? Anyat mapaspasamak kada kayo. Agsangsangit ka. Napanagnaga ka din ako na iayatan ni Papang gapoy tinaramid na. Iso ano may lakog na ito'y swimming pool. Palinawag matan. Mama, Asim. Saan kumamatakas ta? Ag kinawatan kayo kumamat kan ni Papa. Diyak kayatan ka rin. Kansapay na kung matamuawatan na, anak. Apay ngayon, Mike. Iti anyaga po. Kaya't kakasarita, Andrea. Kaya't Huston! Pumanaw kan. Agsublikan ijay syudad. unay kamot din, Andrea. Isungay mayak ta pagsaritaan ta kumana yung bag. Ti santa nagkinawatan. Di mo ipilit ti kayat mo. Kaputay mawag manin itay ti babaem. Kat ko na nang agsino ta kanon. Anya. Oh, daytoy. Kitaan ti cellphone ko. Unay matan. Ngam imbagakan ka. Saan nagpaisuday ta? Isungay mayak. Takayat ko ti agdawat iti pasensyam. Noon niya tinag... Awanan ti panagtalag ko kan kawaran. Iso ang pumanaw kan. Unay kamatan. Inton bigat. Umayan dagiti mangkita iti swimming pool. No kayat dagatangan. Ibargin kon taga brudak matan. Anya. Ilakom ti swimming pool? Wan, gaputakas tamad ti aramid mo. Kat ti mapaglakwak. Isa ti usarak nga agabrod. San? Di mo aramiden dayta. No di mo kayat ama kapong tutak, Andrea. Anya. Sige. No talaga ngayon panagtalik mo kanyak. Aramiden mo amin na kayat mo. Ngam di mo ilaklako ti swimming pool. No di mo kayat ama kapong tutak. Sana bale. Tagsapulat iti pangitalkak. Naawatan. Agsinangatan da Warren ken Andrea. Gagayem, di uliwan adenggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti matdireksyon ken musika, Jonah Rebutaso. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.